cya kabiri. Nitwa Munyarukaturambere, nkaba umuyobozi w'ikigo cya ECOLE CHEZ ELITES International hano mu murenge wa Bumbogo. So uyu munsi duhuye ni organisation yitwa International Youth Fellowship, bakaba batugejejeho inyigisho nyinshi zigendanye n'uburyo abana bakaraba cyangwa se abantu bakuru muri programme ya hand washing. So tukaba tubishimye cyane ko ni ibintu bitugejejeho amasomo bana bibafasha kurwanya indwara zandura, kuko basobanuriwe neza uburyo gukaraba n'isabune n'amazi meza bikuraho microbe, bikuraho n'amavirusi ashobora kwanduza kandi agateza indwara. Rero turashima kandi tukaba dusaba iyi organization kwagura ikaza itugeraho mu buryo bwinshi kugira ngo habe igikorwa cyo kwibutsa abana, habe igikorwa cyo kwibutsa abarimu, habe igikorwa cyo kwibutsa n'ababyeyi, bityo bizatugeze ku buzima bwiza bw'ejo hazaza. Murakoze rero, turabashimiye.